آشوکارین تاکسیان او و گوهستنین گشتی لقامشلو لبر آواهیا کمیته سوتمنیه یا قامشلوی خوپشاندان لدارخست او داخواست کرن که بریارا بلند کرن آبوهایا بنزین وره بطال کرن. ددما خوپشاندان ده شانده که آشوکاران به کمیته سوتمنیه یا قامشلوی رجویا او داخواست شوفر و ولاتیان دان کمیته. هر وها خواستن که کمیته وان داخوازان لبر چاوان بگره و جبو چاره سرکرنا وی پرزگره که بویا کریزه که راستین بخبته. پشتی جوینه نونرین شانده او کمیته دیار کرده که اف پرزگره دیدنا و هفته که ده وره چاره سرکرن. روز افت عداهات ما نل خديش تاكسي هات الملت هاتي يروش خديه تاكسي كاركريا خما ايرو كربنج وامزان قام تخسر نجي في وضعي هاني تجي يعني بس تعداء ما ظلم الملت بي يعني يروش كارم مثلا كريا خا دهاجي بستيرم ومواطن بده ما تعدل مناي والمواطن بي يروش انا موظف هنا مثلا راتبي قصة دولار ما هي ما چند در بهار بي روجي 20000 جرانه هنك فقير هنك سوي هنا تفهم كل شوا يعني دا خازيامه لجنه محروقاتها اي فيدك الوضع ملت من وضع يعني وضع اقتصادي يعني خديه سياره قلكي مظلوم في وضعي بري مظلوم ياما شوفوا الصناعه وش قطعه وش دولاره اجانا كتصور يعني بنزينه ما بسيو بيش حزار ابو كرنشه صدو سيو بيش حزار يعني لتر بين صدو رقيبو بوي بحشتو نيفا هكازي شن ضعفا بابي مسر حياه قمر بوفه حياه بعلمير بوفه يعني مشكلاك دورات شكي تجي هي ايرو روج ام اوامر خوش شامين استين ام ايرو روج منطقه اداره ذاتي مخوين دائما شهيدانه في سبيل ملتي ما مرتاح به لا والله منطقه شامه باوامر خو بك ايروش مقاطعات جزيره متقاعد اداره ذاتي حق اوامر فردر كيف نشامه جمربين ايروز دقري داي شامه تفهم كل شوا يعني تعداء مظلوم الملت بي ايروش خديه تاكسي كار كده بكده واستوصيلها خبكم بيجي